Ankutangira ntekanize n'Orubazo iwa murozi wa Kitara TV hona na mbere okali amunseza heru omunyamaseze mbaganiza eza hano Bunyoro kandi nezitali na heru ya Bunyoro batu no hondere ntekanize n'Orubazo nkusima muno andabukwenda mburora nti toruga ntekanize n'Orubazo ntekanize zetu zona Kitara TV obaho no tuhondera mungereze mbaganiza amabara ni nyo Julius kyo muhendo omusajja mulisa kando muya wa moli kiro kine biro kwezi 19 okwa kabiri anda mugenyi wange kiro kino mutekaniza Orubazo niwe omukyara Rw'Omunyorokati Harriet Dinkins nyomanyira Harriet Dinkins agoma baragona ge kijungu timanyira bwaki aina ge kijungu gonka batu byona jja kubitugambira Harriet Dinkins ali Munyorokati mukazi Munyoro akulire hano baitu kandi byenkore emirimo nabiki ebyo akacywamu yagamba karuge mu Bunyoro aikara Buganda so kazi muzini tujja kubazo patle ha mulimo gwayigo kuzina batu kandi basically kirokino mutekanize n'Orubazo nkwenda turore haro mukazi omwana omuisiki aina ntekanize mbaganize zakora ku empowering abana baisiki muraine gino tujja kubantu rubatira tutasiso wire nkusaba omunyogomugenyi wange Omunyorokati Harriet aramuki abarozi ba Kitara TV abarozi ba Kitara TV baramukiza inywena mwebale mno kubayo mwebale kugonza Kitara TV mwebale mno rwanga bahomugisa bigenda bitaka mu Buganda bigenda kurungi ntekaniza bikibyone byokora ebinkora byona bigenda kurungi kusima Ruhanga omurozi wa Kitara TV asokere kurora abandize kurora kwendeze kenga Harriet Dinkins nuwo Harriet Dinkins niwe ekyo kubanza kyabyona ntinka kulira hano oli Munyoro childhood yange yone eri hano ndi Muganda baitu nkajja Bunyoro ndi mu kyakasatu kyakabiri awo so bomezi wange bona hano hoyima hano osomera hano hoyima masomero ki kasomera hoyima mixed ababaire by then hoyima mixed ege kaba under Seventh Adventist Church ya Kikuita kinu bikaro kange muno Kikuite Bujungu bwikera twagenda yoga so abantu abakinubya Kikuite but right now to kagaruka dohaga yes no hama kagali yes secondary nayo kasomera hano ekabaho imamuda ntikiyaro Kikuita ho secondary nyamali like nyonya koleira secondary nyabayi ekanda abazaire nyina muzeyi Kato Seth na mama na Nyanzi Zera Kato bo bari hano mukutandika nko wabwizega wange wenyini ali Kampala bamweta Musisi Edward yes mukutandika nko wabwizega mabaragana ge kijungu Harriet Dinkins kandi Dinkins zo zikusana lile kisaija yes lile kisaija kandi hano itoga gitulira ho buro nenyama nile obuzali Dinkins ibali omwami and mabarage gonyini bamweta Robert Eshan Dinkins tali wa hano Mungereza mu America yes mbaga biki tukabirira hano kandi eriyawe lirire kujojo eriyange ngeri ekikaye banyita Namudu Namudu Harriet empako abwoli yes abwoli kaba kajango Harriet inkwendo tunyumize mu ba fine tunyumize nambe okulire no kusoma kwawe ekando kuzina kuno kutandika kuta kuzina kuno nka kutandika way back ndi mu kyakasatu advent tuzina muno muchache bya marake bya advent so far zezo and then nya joiningaho choir ya somero then kugamba nti hatinti mu choir ngamenti ngarukiroho mu competitions kagakom competitions eza kukakoleza beyo 2003
zezalese late kefa bangi mu paaka tindyebwa so nanye niho nyagendire no waizira na bakef so the dream eyokugamba nti kuchesinga dream ya music no yatandikire kyonka kandi by then nkanyagenzere ira Kampala nkajja bwijja kunikuteera ebyeyo nkanyisibeso banyibiraho nti ha ekiriho imu passion nogine ya music yokuzina no twagendire hoima radio no ba registering na registering akaba mu iskiogo mu basajja nka babisatu babakabainga by then abana ba iskio hoima bakabata kujumbira muno music oyo just recently no bonta basibatandikire kuluga mu kuzina so batwemeza mpaka omanye byarugaho genda haiguru akinanka akimotoka obodi nyesereka ati nkwenda mukaba manyi ati tomaye bya 70 David dongo kibabyenda muno otemyo gakora kasereka baitera araba bamanyire bankenga baita aho abantu bampagira tumiyaho tukwaha ira kali kabali amani by then baitu kefa wakaba wefa he was talented okariretinga ona kefa as in myoba musically bomezi wabulikiro buno no, it was my first time okumurora that day. Then after twagenda competitions batwala Kampala hotels agagebe then we started talking kyonka nora mbutufu niwajja tusinga no butwagenzere Kampala so nangamba nyenda muno kuzina biki we used to talk. What do you remember kikiko kumwejuka wali kikiko kujuka likefu? He was a good person. He was a good kid. Kefa kamwana mbo. That's what I can say. Akabali talented. It's bad we lost someone. I not talent. Okay. It's bad that we lost him. But akaba he was humble. Nwakaba wahabuzaga ekintu kamuga Kefani bazina bata atakwehura like he was a young brother to me. Nabantu akaba lovable. Abantu bakendaga ya you know. So we lost him. Yeah. Like enyuma kwa kugarura hele enyuma tugambire primary part of the secondary mukaba muri byakwaya byananka bya 70 day. Kazi nakiya kalimbo ombongo bako kujuko during that time. Akamwazina akamaraka. Hey. Alaka zina ketwa zinaga. Nikagamba kwegomba konka kwingi kwegomba umutima gwanyu tinga kajuka bi yabusumi bulaira and then akanda akabaye zine kindi kaleke omukatabu himbu na nikigamba ekya it is well with my soul buntungo businge mumutima gwange oba wembera munaku Then after Coca-Cola competitions ya Coca-Cola warabamu no yatandikira serious music ati competitions ezo zahoire enaku ikaba yo manya kuba manyirire bitafutafa aho bikokokoko ebibaba lisaga ati and then ekitabo ekyavono toka kibya mahoga then okudreaming anti ati bagya tutwaranu bagya tutwa TV enu tugya kutukia mahure tugya kola kino okaba all of a sudden Friday bakakuyaho obunyatulukire
I saw my world was like hell. Like you did make it through. I was there baka taking top 10 ati nyenka bawa 11. Oh. Baunsimba akabasa kange nyatuluka baitome kuturuka n'omugeti n'obuura n'ofa. Kyonka akabasa kali mu kasente. Kanya akabasa imagine. Ntaka focusingeho muno. Wa focusingaga pain. Abakindugiremu. Abakefanya balekayo. Then obunya nankiraho era enseka. In fact nkabanta inango kundi. But even to kugarura yenyuma abazaire babo bakikengero tetandikire bine ebidongo batakikenge muno because I was silent. No mu hotel batamanye bakakimanya hanyuma bakakimanya hanyuma nti banyitaga nickname nam bakatugamba akatayize ebidongo kyonga kyali like ebizina binyako magaye byali meaningful atali binonti yeah. So unyage mu Coca-Cola nyaga kamkasolinga it's okay and remember I had no money it's okay esende zine zinyatungire nkazipangisa mwaka zigo kukora ka salon akasalon kutunga kuli wasibaga no sibira mu salon yondi nyasibiraga handi nintemba ninsa kutemba taxi nkajja hoyo ali abantu abakazi nkabatana bekwasirenta tumwete Harriet ajatusibe nikuontyo nitembeye isoke so akasenta akakanyambao kutunga okurara buntu butyo hano hoyo no Kampala bweyogerere so 2003 nejja kutandika kuwa ndatunge mwami 2003 nangamba atobunkani ndugamu era kalinkanyina by then nkabanyina notices za haiguru ati bebe ko ngambire nkwendo ije tukole collabo yaro by then exine kyatera gam eno mike yazigidi bibaire bit atwe na yenda nzine ko mwisikyo goira kali kana orani nsakulizina mike yazigidi tosaga kabananka akabo tima akaro musajja nanye ibara lindugire jase mbongo so ati kugenda gambo numunaye ngambo omwami untungire ti ati ngenda appointment ya lero nangamba omanyire music nanyweko maokim and you know girls love kyali byake ngonzi ningamba kale kanyikale tiyabyendaga bino byokuzina tiyabyendaga kim otugambeko Omunyoro wa utali munya Uganda then I want to see by then now how do you meet okay now the other relationship previous relationship niyondo it's not the current no yes so early relationship ogwo mwame nyabe na 2003 up to Ijuiz on 2015 so niwe nkubazao yangamba luga music talent ataifire yafera kimu bakefa bagenda maiso kefa singa anyetange na celebrating at square yaho bamwa ebisembo byaye muhomu abaire contract na Lake Dube record label bintu bingi ati nyobo omutima nugamba olana abasindi bano bembayire nabo bagenze maiso badorothe bukirwa so nyaikala kuchumba kubobeze itoke nyazara you know chonka passion nekyali mugamba maybe ali by the way I used to keep that dream burning inside me though muntu onkani nyikala na atako byenda ntamanyo bankwenda kuba muzini kikaki kyonga nkimanye tinkusa kunkumula mazina bikiye otatekereza ogamba ate musajja nukamuleke nyo kangende mbyange byokuzina kwa wamwendaga muno atale twakoma omusajja engonzi yakoma omusajja baitu life ya tuhitinga muno okyali mbye isoke bya okusiba bisoke byange and then now nya upgrading amuhona bridal
ni muntu atenda kuikaliza bwongo bwange. It is my brain so much. Those sentences kabanti toti za nsobo zisaga kore byo inakora. Yes. So nintaka kugenda mu wino ninjiribe bigawo nebe biri plain ningura amabale nja nimbi detailinga and I get braids. So nyali batancho life etyo. Nyali 2010 nyatunga opportunity ekuguruka okuruga mu Uganda because of hair. Abansalira ticket na buli kimanyi ichokere nilikulire ebintu by'amani. Let me say nti dindi basize because someone akutora hero oko akali mokaina kana kati itoka asakaga yabaito ayeberwe nti kakusa kumukole ekintu ky'amani. Ekitufu kiri nti omuntu wena ala biro binu nabana boje bakole isoke. Boku bawezoire you're good at hair, hold it. Nywana eminywane giri mu field egg. Boko asire esimu kwata esimu libatira mu angegyo. Like ekintu kwezora kikuru. Yes tusoma ntugauka kununi tukola tuta at the end of the day ruhanga bulo mwaka mwa talent. Only that an example kya mwaile only that titumanye kwezora. Anye eisoke likantwa since 2000. 2010 nibo nyatembere nyonye yabandize ntatere mu ticket ogenzere kusiba isoke oha ogenze kusiba isoke jonsiba isoke gadala ndao obusumi obo ninyo wakabaro hono mwisikyo ndya bamwetaga Maria a level 5 nitubisa namuno eisoke kwenda pensera ni basera abantu ababira so obunyasibira omusudani omu kuruga Khartoum atalono wa Juba betu Khartoum you know Khartoum abaliyo bakwera omubiri yes so kumba obunyasibira akaba muka boss let me say muka binojjo abokwai iba by then akana kulya polisi yakuli hatu kasa yakagamba ganti kinikyo ngwenda nibateekawo ate omukazi ogwo kasanya musibire penso ya nyuma kurungi penso niyo yandugira kutemba enyonyi obyagenze in fact akampabuza wabuza singa omuntu akutwara aheru ya Uganda okusaa kugenda nyemugama nkugenda kandi ati olimu kusiba busawo na kusiba mugama kugendera eyo opportunity ejukanyala otagana okutemba enyonyi nobunyabe entaina nkokundi ati biri mu kutemba enyonyi nagamba nange omusibire penso akuprocessingire buli kimu visa bikibyo obya akampabuza kyabuze yakwata omwanda yagenda and then kinkwenda kugamba bakutulora nti kwerabya kurungi kirungi kwerabya kurungi kirungi biyambo emigisa gijja koraki gijja kuija so mukazi obuyagenze yanyenda the way I was behaving engeri nyabaire obedient so buyagenze akaragiza bulagiza bayombeka kalina floor 3 zona zero gijja kuba bya beauty kyonga leto bayira Gatherland no agenda ku managing the whole thing agenze Khartoum mu Sudan ayombekere kalina bikimu okutekera ebyo isoke yes it took us 2 months nyenta birona kubibaho ntamanye nti ninga akazi benyumya bwenyumanye manye na mukazi wa 2 months muta communicating ni mu communicating akatera butera nangamba you know what muhara ni wakaba manyiro rujungu nansi nantera nangamba okatisiba isoka kasiba mami wange Gatherland isoke saa zino mami akwendo iji kujuka nganyina no mukoro gwa brother white kuna kwera nganyize kumukora isoko omugole biki ndamuleke ndamuleke murumu kyonka ngamaziro of course mukora akasimo bukayizire katemba boda kuruga kihemba kuja kutemba taxi ngenzereira passport yange ningani ngiteka nezanka bangine passport okabogire ka muntu ali nanga sharp yes nkabandi sharp
passport nkagitunga 2005 ningani ngiteekaniza mu process yogenda omusajja no wabairo ina atakwakane ate omusajja wonka nyina akaba nti already tukatwina abaana babiri nyamwikaliza nyamugamba wewe ntunge ekicontract okwo nti nka tikaitumu ate by then akaba atali muka nalokolira nonayikala yakolaga safari nakolera leero so nyaikala nyagamba ati nge kugamba nti kumala gairuka ntamugambire katwikale twagringe ntwikala nangamba bakuha sente zingana nzimugamba nangamba ate omanyire nti kale sinsi nti tinyikala yomuka abaana kwata omwanda obatekenka obatwale mu kyalo obateeteho yes nimbatembya nanka nibaijja hoima ninkwata omuhanda nintemba te bakabangambira omanyire ogenda kutemba ogenda kwesa airport Entebbe kuike Juba enyonyi kuike Juba then oconnecting to Khartoum hatinya tunura munyagamba Harriet wabu okukwata zino sente za tiketi zona ngungu chuyaya ngende Juba kandi aro omwana takwese bus dora ni padamire basi nyo olinga mu ekikurumpikire Juba kandi Juba hayi ekikurumpikire Juba ni mugamba mukamwana kadi mugambo manyie nyeti nyina sente zokuleka muka mbaire ni nkusaba ntembe basi sente zisigaire zino nzirekero omuka family obwaho okubaza babaza nabahasima nkubaza bagambira ogende bajja kulindira Juba yes you know muntu kwesiga oba biro bino bakiyesiga bati abana ne basindike sente ni bakwesigira yes ni no mukazi nangambe kikulu kasito kuika Juba kirungi in fact ekinde kikamusemeza muno yagamba ekitufu onyolekere ntoli wa mazima oli akuyizire ekikulu ayikire baitatangambire toba nti tindabire Entebbe obwesigwa kikuru muno era nye kinkoleire muno so nintemba nimpika Juba obo omutima nkugamba bojenye nyenkutemba diye nyoni ojja gitembera Juba hati otabe mu kutina kugamba hata abasajja bano abakazi bano bajja kuntunda ati bajja otabitekerezeho obanka baninki ali green obanka be excitement yogenda ahead you know mzee no wahoima I love him so much mzee Kato yaikaraga akamuntu wenyonyi muneira ito takazairwe hati natunyumize enyonyi egyo natugambe iguroliro yanke ligarukire hansi nitera mwakasisani nyaz me as an individual nkakura nitera mugakasisani kiki kikolebwa munyonyi byokulya kibibali yayo everything so hati kizire I don't care about kugenda Juba ngenda kubanta ekikuru ntayire munyonyi abandi barara first time flying abandi barara batabyamira ngabyama tosaku byama ijuka Juba butabunyasi yes namabati gatayo baitu baba nansi bakwesaga muno bunyanso ati bakampa akasisira akange suitcase nyizirege nazo onsibiranu baitu mwanayo nka parkinga nyapakungu wabihayo wabitekamwe nimbigaramu ninturuka gaheru gukaba mwezi kuli tatayo basuma barara aheru ninturuka ogana aheru obwire tibukugenda nakuntwara naye nindo abakatara irege kunu kumbe bubakabimanyira byabulikiro obwire bukankera amugongo ntabyame obukurara aho kabano okorara nkabaka kupangisa okurara ati engeri babaire na relatives Juba nkarara mu maka gona akora airport akabaina kutwara kisa relative we nakora airport ati nwe bankwasize kyonka kandi we amaka ge gali andi nwe bakantwara somewhere else kyonka nagia kujja nyinki yakala ati nkwenda tusimbe ha kati yenyini tujja kutandikira aho kuruga Juba agenda Khartoum kazi nakikawe kasinga kunyumira bizina byabyo
obuzina bwona bulungi. Kimu tukizane tugende mu kuwumula. So beautiful, so precious, so merciful and so loving. If I was a tree, you're the roots to me. Actually, I know that is one of my best songs for Kuruga Harriet. Wow. Deka tufune woman Kuruga Harriet Dinkins, tujagaruka hantekanza Orubazo otaruga. Let's join up our efforts and lift up our woman. She's the mother of the nation. So beautiful, so precious, so merciful and so loving. If I was a tree, you're the roots to me. Your love to me is like a sweetest dew. You are the human foundation. I wonder how God created you, woman. The whole world needs a woman. Everybody needs a woman. She's the mother of the nation. Where is life without a woman? Where is strength without a woman? I wonder why let's join up and lift up a woman. Hey, twimuke twegete tubawanirire tubawobuvu mubambi embere tusibwemu emezo mwenda ngali lubuto. Yes, ekizina kino bakieta woman kuruga mu Harriet Dinkins kandi niwo mugenyi wange kiro kino akutunyumiza orugendo rwaye handugire yayenka omukazi anda ne rugendo runo rw'okuzina nkwejukizaho Bunyoro Kitara convention. Bunyoro Kitara convention ejja kuba yebiro yokwezi kibanza mpaka ebiro yokwezi bina okwezi okwomusanju ejja kuba mu Washington DC mu America hotel bageta Marriott Hotel. Nankujukiza onoona nambero kali, this is the first Bunyoro Kitara convention eroho hona abanyoro bali mu diaspora muri mu America muri UK muri nkahona come and be part of this Bunyoro Kitara convention. Ajja kuba bite byembaganiza bajja kuba ba discussing ebyobusuubuzi ebyoburambuzi bya magita hano Bunyoro anda mugenyi omukuru n'uwo muhikirwa wa Bunyoro Kitara awe kitinisa Andrea bya kutaga nwajja kuba mugenyi omukuru hamukorogo ebiro byo bijja kuba biro bisatu. Go and have fun n'abanyoro bagenzi bawe mu nsi zahe. Harriet oli Juba okire Juba and okubyama tokubyama okutekezo obwire burakya ndi kaikara majiro so final obwire bwakya bukagenda gamba nti hey kukia emamba kusala nyembi turukize geire byange abantu batetera bakusagamba omanyire mu mugale yo Uganda hati ninyikaraho nindandika kulinda omusaija hati jukaho bana panic to make you expecting ninyikara nti the man came akaja saa nkaisatom enyo ntugitemba saa ino nindo yakimwa aikairewo ngobwire kumbe nyeti nkumanya nti nyeti nge kusimba line tasimba ajja kurabya oburabya tasimbe line gonze nibanda byaburabyaho obo ninye expectinga munyonyi ngena kusanga abantu abali smart nyetegekerege nyowe hati wo mujwaire ota nkajuwara nakasoko osibire kali kenyine nkajuwara akasoke ko ninye yakesibiri aho kanyesibe isoko baite kiyengo ye nyajuwara gani ngaba tunyumire no hindu kamase katitoni emyenda gira nyagaba chukwa nyumire
nkugambye nyatekereza genyonyi bagiyetegeka ati kwika kuli wagetinga disappointed abantu I was no gamba dola no na neighbor wange akabanyikalira bali teba respecting nyonyi abana Uganda respecting nyonyi oteka kuba wabere ne kitindisa kyamani kyo kwenyonyi muno nyeti kusana kugamba ata ekandala checkpoint otatekeza mu basa kundebesa kugenda no mukungu naiwe nena alinyarabyo tutasimbe line mayena line ngokuba gisimba ninda byahengo guba zinyao ntamanye no unkugendera nti mukungu naba abamugenda babona bakungu ngenda kurungi ni madhani ndola arrival my departures room hali nkrole nyonyi hali ebizinda ni kubaza n'ebiti kubihura nkugenda kutemba enyonyi abampa tiketi yange biki byona na passport ni ndola kimuba nange class etembe hatobo enyonyi from Hoima from Hoima yabaire wa Kinubi product kikuite enyonyi ogikaliremu how was the feeling ka esako ati juka kulihukia ati kugenda munda buli kimu kyona kiriye akukuhabuze byokulya kubikuhabuza n'obujunanizibwa and then neighbor ijani yamubandize hananga nkasaba akadirisa nkwenda kwetegereza kuleba kurura kurungi batanyumiza ati neighbor naija kujuka kamkazi mukaikuru batabani bajeni bamuleta ni bamwikaliza bali munigina kuno bakwasire ebyeyo kuno miko nyagabe tubujinywe ano basi oba nyonyi na basi zigeno waitu hoi makasa taziti abamba kaba banankire banange kale nyaikara tora muhabiza takuba na runaka hata kyanyihire paniki yegyo obano enda gena for short course manyira ali ziri tomanya mbere ziri manyira ali ziri bachi woka ukimanye bakora mu short course munyonyi bakabaki Uze akabaki ngambe kiyonka ntakumanya omulyango nibogura abo ensonga omulyango katutunuliremu gukaba niguleta ebyokuli oba tuletire ebyokulya nyamanya hatoko kichumbiro busotoyi ati nyatanga kutunula enyuma gyangani kutunula enyuma otakusana gama mukazi akumanya lunawa kutimagira bakaikulo bamanye nkaikarao nimbaza omubwongo nimbaza toilet erinka nyalingivoyi nkutina nokauza bana ba hospital bana bakuhereza ningawara gama maro nkasiba ro paka dakika 5 kuruga Sudan genda kato kuika kaito atobo wahika ohikire nyahika bayitira kutabara bakantabara imagine abantu abalire era si na Khartoum airport akabaho abantu bomukazi ogo wotoka muboyineho nyenkura abasente bakusindika bakora kitinku mumanyi owiro hunting amurora buli no musiba that's it ati nibono nibajani batutabara mukazi muraira najana tabakugenda kuro haruhaba abama abasirikali otera likirire giro gamba kandi bodikike ati mutima nyagamba omuntu obunyasibire downtown Gatherland ati kandi abamaya bakibanyiziro ku like to pick me up niwekane banteka mu convoy motoke yange kaba hagati eroho no butimba okulenda biramu nti zino ali passenger alobo ikali zino no butimba kali tinted nenda bamzili tinted kani nkyikara nyatanga gihiringi sansi nti kwenda gisilimura nkoleke ndole ali nkugenda ebinge nibaleka nibagiyambusa igulu natekaho na locks ata omutyo nogwatangiye wayera wagamba lero manga mu bwana bwange bana atakona ndole na heru bakuntwara tinyino mukaze kinyamukozere
ne batuvuga muyenga yokwo street ejire bama kuruga kisai kuvuga nambe kutwara zikaba zakankazinga zikaba like 15 abo kwa kabaho kadenge bikiyebe ataro bya abasajja mbaike baikambiti inisa babienda tibenda kubirugamu ati nibaningenda nibampikia kugenda kunaka tukwika lenze like amajaga kulula nka omuntu batu bulinjero haba abakulinda nibatunanka nibatukingura nitutamu ekire kyonkujuka bakaleta n'omuzini we yanga bale bo sente tibamanyiki okuikozesa olesero omukozi agia kusibe isoke ako celebrating nibaite ntama nizo baite ntama nibakola kinwaleta omuzini noba kuzina ati nkubimanya naye komanya Arab music orhabra kurumanya tinkurumanya batunkarwana ndweki bala tubageya kanyina kuruwega ningia kala ni bantu ala nindola lingenda kugenda ko mukazi kili real ntakakora na bagita kofel like salone mulimi lwabo niwangamba kofel ngigyo bikibiki kugenda kweka mwana yo yatembere enyonyi buli kimu kyona yakimporting buli kimu everything nebimu ntakabi wakati nyowe kwegamba iyo gokusiba gokusiba kyonke byo mebino tabimanyi bamanyi byona mbimanyi kandi mbimanyi nye bimu nibonya birora nibangamba tekyo kiri biri nyemanye bya saluni bino bitukozesa as usual kyonke ebisigaire bino ebyali mu spa ntaboleka nti timbimanyiri nawe nakwefura mugezi era munaye akabawo cafe internet cafe by then nibyo byabayiro tukataina masimu gana like smartphone yes so nyagenda internet nyakasaachinga buli kimbo ino nyandika kurungi nyagenda okaba mukazi mugezi I was nikongenda gaba bwensonga ati bakagenda kuija ndi ba clients bakuija bakuranga bikibiki clients kuija mbimanyire otyo kubona abantu bakoraga bali ba first class first class baitu bali bafala batabimanyire na uli na parkinga BMW naija kyonka buli kimu kyana banza kutangazo batako bimanya kurungi so I learned on the way nyega kwesa kinu ati nkwenda aho tusala obwangu otandikire kula musalona omazire kasumikyo wamareka sumikyo nkamarayo mwaka gumu takagaruka ga Uganda nkagaruka mu abo kwa agatomu omukyala akanyesiga yansindika Uganda kugula ebintu ebyokozesa yampakampa zali dola 8 ntakayikwatawo gambomezi yangamba genda kyonka atafuireyo ntobanda agaruka bakuwa kandi abana bakira kaitumu babaga sente batagaruka nyagenzere biba taira list byona nyabigura twabitwika towe nyonyi ntange kuitemba nko bugali azifoyero nenyenye nyatembeire mu bulogo kubanza ati teri niyo yingarukiremu this time round okatembera entebe inyonyi ninyenda ndo how it feels entebe geisa neta oboli haiguraho how it feels kusike kinanga kibisutukezi noturukaho you know so nyagaga kwa akali enyonyi ati ntangezimanyiza kaza akantuma muno ekyanyireyo kikaba nti obo sente nyakolaga nensindika omusajja naliko ati ekyatuyihireyo nti kaitume kaika ya divided like Khartoum Northern Sudan na South Sudan ata omukungu ono akaba naruga kunu yarugaga kunu atibula omumbuzi ne ankondo yayo yo and then 2011 aho ndibonya kwasira omwana nyagenda
Thailand. Osokera garuka mu Uganda. Alawunya yambire kutwala Kaitumu. Ati nawo byawugire twarugiye itwe nawo yatunga opportunity genda Thailand yanconnecting yanteka mu visa. Obo Thailand ogenzere koraki? Isoke. Nabo era isoke. Hata nku upgradinga munyonyi zine ntito ngenda muzini nesaha baire no rubatira saha ntito atokurubatira saha. I know. Kyongali nkugenda timanyireyo. Hata nawo panike kabawo. Yes enyonyi kabanzi manyirire but panike kabawo. Abo ensonga nti nkate enyonyi eyanyire anukuntwala kata Doha. We are the first clients Mukata Airways. So kati enyonyi yatuyanu kutwikya Doha, then to connecting to Bangkok. Nkaba mwakwira gurogu. Anyonyi. Kyonga abantu bali bantunulaga nga bakutunula. Oba manyire kike kigwira of course no bakurora. No ura no fa. Okuyiragura niwa black ninya blaka no urana kubi ni bakurora benga ikanyakunga na wewe nagabetu mukundoraki kana ati ndabagambe mu rujungu nenya bagamba nanka mu lulimi urungu kenga abakino mu okababazo runyoro Ruganda runyoro nyabumbambi Omuzini nanka nangironga roka mu runyoro. Yeah, because runyoro is my best language. Ato ikire Thailand era ufune salon yokora. Ata ijuka bakantu ikakamurali mihogo bihimba. Kuikali ndakubura. Airport eri nkoto. Dugali buno bumeni njanja atatiram. Eri nkoto ali bangambege gate number 23 tibangambege oba aiguru oba hansi gate ogikiro tomayiko gate kali batana kamurali na muhogo ne bihimba airport kati to bangali pakalwango byanyambire nyatunga ku kukolaki andinziro ijukanka genda nyenka so twavuga orugendo ku rugano nka boda ya Kongo Harriet kabarayira bahita gapataya Thailand tamaleo kasumi karayira things happened or like yantwaire kanda akangara akenda kungara mu bindi na Uganda tumanyire kana bo kugenda Thailand nkagenda nenda ati nyemgamezi ze n'olubuto njagala bwentuuka nkole emyezi jange nchape emyezi 6 nzire wakayanga mboli musiru lwacho ze n'olubuto lwacho ze nalu nyagamba is it a big deal ndi mufumbu kumbe wakubihirwa bindi so na yanga ba Singapore it was another story. Kuruga Thailand ogeze Singapore nawe era isoko nye manyire ngenzere mu isoko bali bo bayinengeri bazana diru zabo bagenda ni bakutunda mbindi yes kyonga Singapore imagine obunyagenzere Rwanga tanganye kutuluka airport bakangwatira airport out nyina kinkozere embuzi niyo batwaire bateka mu nko like enkomo ya airport out ntamanye nakomanya nti bakusibawo kyonga bango kugamba bakudetainingire tomanya nte nunko mubakuleta ni bakwakulungi ebitebe sofu no ikano obuchai ni bakuleta ne bine bitani nani babikuleta ni omanyi obora abire bakuli batokulia bebikere kugenda kumanya nti basibiri haro honda izira kutera amaruni ngambo nakuchuraki ngakambe yoizege kubungano ndoni manya bansibiri kandi kuli kusanga nti bino inenjaga bikiye kalaba kiki ahanyuma ukamara kikenga bakusibire up to now tomanyira bwaki nothing ngira Ruhanga kansesema busesema na atakwendo oturuke airport nkakasinganya kumbe abajambula bakabandinzira airport aho kasaba amanyire nti like banditainingire
for no good reason akwaba kanchekinga bikimu no mwisoke bali mpakuruza batayine kibatungie so banga nyenta manyento wabajja kuntwala nkagumyaga kanyaga rwanga wange niwo kumanya ati wagaruka mu Uganda bandipotinga from direct batandike na Thailand ali Nyarugiri bakabagamba bakandika in fact mu passport batateke mu red stamp mayo baga bakuna kibakuyimira wa bakudeportinge bakuteraga mu basizaga nanka yawo passport abali bataba bimanyira so nye bakantera hano about pass unknown reasons is to deporting yena watasteke so nankani banteka sweet direct mu bitibwa ninga kante nkachura masika nyagabo jenywa hanyuma ya kasumi kigo Thailand na it was 1 week and some days. Hey. Yes. Ngakuterera omulanga ntebaawo nyasita ntamena kingi akola kyonka ngamanya hiringa nyagarukamu nyagaruza mu isoke wagaruka yagazarana nyagaruka yagazarana ijukate otegeze mnogaro hangati rwanga wago ebitinze byakunyama byakungaruka ngaza kwesereka week bamanyola akagenda yi kati weeks video yo Harriet yagenda bitala bya muta jonga togaruka yono wesereka soba nanka hano banye embwe nsuma ko kwesoba hasoni niko nyasobe chiche cyaliwo kandi ngo akubibaza songa mwana boss nwaka bantu wayi tingo na kubibaza byabayireyo mwana bisi wamanyiza watu wagaruka muko nyagaruka and then aho ali nyagenzere Thailand yasmokinga gamuno aina ikifuba kiri kyamani muno chikohoro yes hati ngira since ntinkabanye nenda erinto ijukwa omukazi wenda akwatibwa bwangu anything immune system eba low so ekifuba ekyo kyankwata after 1 week nyeserekero obwo kikatabuka rumu kikagwa rumu so nyatekeza byokusandara mpora mwana iwe kitakuzara TB and then they took time kugizola no genda ni bakujanja ba just one nimbaza kwagamba nyinenda nibakobunanka nanka kumbe kigenda maiso boba doctors bakangama nti bo bekane kifubo tak treating for like 3 weeks kagena mo 4 weeks or developing TB yes so was 2011 November 2012 I was down. I was bambika naho mwaka gumugwona bambika gano kumbika yes utakiakora ntakyake na nkatunga na nije memory yona buli muntu onyabaire manyire biki byona byasimu how was life life was tough msaje nuna akora wenka msaje nakaika akasumi ya janja bayajua ya kwatomwanda yagenda omusaje yakuleka abo yatembe nyonyi yagenda so nyaikaraho nabana betu I thank God ole yakoragalira fali nawe yagenda heru niwo ogwanti yagenzira yagenda Dubai twasigaraho bati asindika Dubai kukora akagenda akora ngira no kugenda kagenda kurora akatina sete nyabayirowe nkaba abantu babazaga ebintu bingi jira santu babazaga ebintu bingi sirimu yes biki nyeno babazaga tinyabihirwaga awensonga nyagambaga at least senga ruhanga nyamba eba AIDS okikenga awensonga treatingibwa dota mita taukira but you can survive somehow so
ninsabira walo wesabire kirwaire kinamuzisa at least you know hati kugenda kunkebera mengo bule yejaga yakeberaga HIV bule yejaga bukanyazo kaga kubimuno you know TB ekusa kukenenya ekaisa na HIV ekienjawulo kibanti toterwa binanka bino ebihere biki yes baitu sigaire isoke kugera biki byona so obankebeire lastly but in fact wakantu ano mu intensive care ninywa nkaba by then ninyenda kuzara kyonkandi kubi muno I could not even walk chonko kamara wazara wangaka mwika ndiha oxygen mu intensive care hasayo kuzara egyo nkagamba bwarwanga nyamba ompo mwika like oba ndeto omuntu munsi you get ugomana teka kuba wekyamahano bamweto bamwetaga matina akafu it was a long story but akazarwa ali mu mezi kurungi era aba doctors batugamba omwana bamutwala omukagya kutunga like ajja kutunga ebifuba bikimwirwa since nkaba mu intensive care so ya mutwaira I think atamurolere kurungi yes now bakizora TB hanyuma y'omwaka gonna batakakengaga endire lange erimu ebihuru bina and up to now I survive on one lung and you can ask me nzinanta eirako omwiko gusikuta abantu abaikira state ezo bakimanyi what I'm talking about and abakira obwingi be meeting abandora nka living miracle so bakenga nti nyine ebihuru bitano bangamba ebihuru binu tibirizibikira kandi mu Uganda to operate nga bihuru nobutukwa tugambye nti kikola needs a lot of money bansindika omukana TB yange bakabamanya n'ebijuma bijja kunchu wabo kwabo ebijuma babikuwa ohoireyo biba byamaani muno era bikango ya muno I just thank God I'm still alive kyonkalwanga musima nti akangala erugo akakongala yakuba omezi yaziyombeka omubiri anyama amagufa gange so baka TB niye kane ntalibaniza kyonkanya ijuka nti alinya genzere omwisiki yanywa gasigaro ogo yanywa gasigana isana akumuchwanku na buchwanku nyarugayo nyabanti ngaruka heruguru niho nyaresumingiro okuzina nyagamba I won't give up on singing indijuka on the way omukulwaro omu nkazibeira ka for 5 months ntabaza completely abanankeira kabwenkoro nkabenkora abo kubarora bono buraka kusakara nyeri kasiri nga bayenda nokunchumita nankana like obubuntu bateka mu filimu muziroro ziro mamuntu nabaliza mbikyo kasarwanga nyamgarwanga ngenyo kuzina tinkutaisi atobo hanyuma yokujanjaba mwaka kyogo 2013 bakamaze konsibura kungi mu mengo nti TB akizire ijuka wazani bakebere emirundi hakitabo maze okamara kasumi hakitabo imagine tamale okasumi karaira birao kyonko eburwaye kungo yabukangoeza munomuka and who is meeting these bills kusasula byomirwaro biki ati eirware ya meetingire abokuwa ijuko bakuteka mu intensive care babara per night biro yasaswire bire egyo bamweta akawa by then muramu wange nweze ya meeting it was a lot of money by then so we are meeting ile nyagaruko omuka bakabamanye nja kufera omuka but you know I survived God helped me and healed me hata 2013 so bampora ogenda mu studio mu church mkanisa okyali mwa think sana kuikara kurunga backsliding mwao
So ndakusana kuika around for some good time abo kwembiri zenu nkanta kusagianirira hati aho nyini no era kwenda tusimba hakati ngonda tugaruke wagenda mu kanisa wakorera kizina kikyawe kinde kya kabiri ekya kabiri ekizina bakieta omukwano gwa Yesu kiteka kuba niki wakozere obwagezere mu kanisa leka tufudo omukwano gwa Yesu obunywani bwa Yesu kuruga hali Harriet Dinkins akyatunyumiza orugendo rwaye yararuko kuguruka hansi kugwa gukora kikugimuka niko biba embozi niko ziba zityo baitu tukyamwina Harriet Dinkins Muzini tunyumiza orugendo rwaye nambira arugire otaruga hantekaniza Orubazo leka omukwano gwa Yesu kikunyumira omukwano gwa Yesu mpulira kalosa okubera ukotea waliwo nzebe mpulira ng'ebizibu binyize ate nga ndi bwomu waliwo ne bwe mpulira ng'obulumi bungi amasiga ne gampitamu naye omukwano gwo gunerabisa bipitamu Yesu munango omukwano gwo gundetete mirembe mu mutima omukwano mpulira nga guntwala omukwano omukwano kama omukwano gwo sikugerageranya na mukwano gw'okunsi omukwano gwo Yesu wagundaga ng'owanikibwa ku muti ndowoozamu emiko ekyakubwa n'engule y'amakwa ngeri ku mutwe n'endowooza engeri tewanyuma okuswazibwa kubanga njagala Mukama omukwano gwo gunsensedde emmeeme n'omutima gwange munange omukwano gwo gunsingidde ab'eŋŋanda n'emikwano gyange omukwano ekizina bakyeto omukwano gwa Yesu kuruga mwa Omunyorokati Harriet Dinkins kandi nuwe omugenyi wange kiro kino omutekaniza eno Orubazo akutunyumizamu nambera arabire mbomezi bwenseno tugambire obwarugire mu irwaro kiwasokere kutekeza agenda mu kanisa kugenda mu kanisa iraka oli kamali agaruka nikyonka litali niryo liri dihindukire era sazi nutoni mbali oba ngambe nti voice yange abamanyira abeera tikuli nyabaza yes n'okuzina tikuli nkonyaza kwanga ntamanye genda loan notes ezo kati lwango byampaire iraka kampali embata nenyagamba okay kanyege kukozesa I just thank God nti alimpaire lino okwanga ninja kumalira ntabaza yes so nsoba mpola ngenda mu chachi na sabite ya garukiro ito tuzeeta sabite yes sabite ya garukiro yakasatu ntakusaba atakusaba kwemera kurungi nkusaba kutaa mukwayi nebigambo nobunyaga nimbaza tinyabaza ga sentence zona like nkukugama nkukubala okabaza okaikiamu nyacho like kwa kuikia wakiaga kurungi omeka no nyabakaga bubaka yes kandi nokubaza ninjwa so ntandika kuna kampora ninyemeraga muto umanyira kukasuka muno aina akuzina mayongo tolenga nyowe kwa
kwemera so ngenda nto bono abakundura bamanye timanye kuzina kumbe bali na star kumbe bali na star na livairo na competitions nyaikaraho keeping a low profile yange no bali nibatekeza nto bandu geno mukiyaro oli munyakyaro nibo yatamu nenzoka tekaterekerere kumbe tuleira muhambo 2014 late 2014 ntunga opportunity ataho ntakaruwaire nkaba nkoze ntunge formula yange ya fruits kukola facial ningoeza fruits facial nakwaga research buli fruit ati bunyatunge formula egyo ntandika kuba ningikora ninshutinga yogabu nankabu numpora abana ba kamera ba studio abo nibajani bankorera kwatirayo nibakodinga nimbwahura nankazi nkanguzie memory card so after 2014 yes awo ndumba Facebook omusajja obwalinka aro tulinawo arugire Dubai akamala yarugayo bikatabuka bikatabuka akamala emyezi musanji yagaruka akakusanga yano nkyali mulwaire kurungi and then abasawo bakabangambire humura otagaruka mu isoke abo kwesoke wetaga ku like kwemera ekifubeke na spray bikie ogize nkabihulirize nako nanka ntalinde nkatanga kola ali nkyali like otakakizire kurungi n'omuntu yandoraga nondora nimbulwa kuterwa akapapura embeo so 2014 aho nga kile mtu ankegaininga na music on by the wabala abakuturora boku boino mulwaire wawe wena na talibanize ekizibu kya lung like due to TB omubazi ogukubanza mu exercise kuzina it's very hard I'm patient baitu kandi nikekinde kya kizibu nikimanyisa itekwa kuba na aina kusikamu neiraka oina kuzina niyo exercise ngambe eri very very crucial so hatinye mukutaa kwa yenu ngerwanga no yansindikiriza yoga gendo zine genda mukwai oboboina obuzibu obo ola isana na obakugamba kuzina baisana abagambe weteke piro hanyindo because you can't but you have to fight hard so hard so nyenke sindi like rwanga ngeno yansindikireyo bana hati 2014 ntagani ngarukaho yabazaga ebigambo bibiri bisatu ninyunga nyabazaga bina ninkoraki ninchuleramu so 2014 late aho formula ngigumize mukwayo oli mukwasize and active muno namani nengere omubiri gwazi ruhange ngeri yangaruliro omubiri nobomeza I don't know omubiri nago kutandike kwomba yes nabo mukwaba tanke ngenti nkaba bakani bazina n'omuramba ogukuli bati 2014 aho ndumbire Facebook amara agabaho gamanyi no kyagitayi nkunanga nkwewa passwords nizigaruka mu biki kionka ninteka ko bunanko obwo video bwakwataga oguze smartphone obogenda cafe nankazi kazi zile zikugenda nankani smartphone zikazitaka izi kila kionka still tuli nanka Facebook twagendaga internet wamu internet cafe internet cafe no gano uploadinga no garuka and then 2014 now tunga kasimu aho ntakimazire nikananga nikazibiriza kakatado ninanga ningasukayo kana bukatakusa ku uploadinga kurungi baito ati hali kyarugire omuna Kenya najja nagwa ana video yao obwagibwawo
Nakugenda kwa ndi mu Uganda. Ate bakabaina BF Suma abali mu network system babimanyire BF Suma company. Ani hakabali ati yaora ebibala bino eri advantage ne sabuni za kutunda. Batakunaka akabamu abana Uganda babaino habuzoni mu mumanyire. So akabamu omukada amanyi utwazinaga it was just a coincidence. Mukwai. Yes. Nawali muna. Yagenzere Kenya. Nangambe onu mumanyire. Teba mweta designer. In fact na wali mani banita designer. Abantu weda abamanyi. Ne onu bamwita designer tuyimba naye. Nkumwenda. Kenya ntakugenda ntamanyi ntaina no umanyire kuyalogo moja. No mukazi akumposting. Hata bonkabani nakera ninyikaliza tata abani mugamba wewe. Kenya baruyi. Genda Kenya. Nangamba ogenda akola kini muboni mugambya buli kimu ntegenda kasora tungo muntu okuleka sejo ningamba lwanga wange obona omwami nakagane mugaba etawa kitutabunga ijolole isenyo wengo kwa isana wapi wewe no tugenda kiri obunge bubunga bakolole nti kuwa kyonka ngamba yebajja okano mukana abarolo yabaoraga betukana atamanya atakagenda gomuka myaka 10 muzaira bana nkaba basatu ogwe n'omugo yakiri so atakaloraga isenyo tamanyanko kwa isana ogwe ati nkugamba muzeyo wa Kampala atamumanyire kuno hoima tanangata tagadda buba musanga kati mpaka niyezo batumala ofumbo bundi mu buno sajo nanda abasajja balo obwakulemeseze kuzina atotalikire kubujwa ati obeto mayenko Kumanyisa kuchumba emyaka 10 yeah, I know. Omusajja tamanyena yo maye munyanyoko kusuwerwa gai mutamumanya atamanyena isewani sweet and believable so betu ni babingamba kanisa yagenda yoga ata katali ebye kanisa kabata atabiro yagenda gamba lokole yakaba mulokole hati munkani ntemba basi genda Kenya kagamba kimulwanga wange if my blessings are from the east I want to meet those blessings ngenzere entaini make miracles nyagenda ntaina gonze 10 mu nsawo kagane baga yao ne baga na akasimu nipika kwa mukazi akabaya andagirire bokugamba basi bikinja kubaawo era nga musanga ndinzi mukazi mwana Kenya nina nka kugenda kurora kiki nti you know si yetago muntu ayine bite bili unique kikiri kyembaganiza abandi batakiri struggle hard kuba ntubora aboli presenter kike kikuli mwekyo abandi kibataina obokuma kitunga kikozesa so hati nyo bunyagenze nkagenda ne bifomula byange bya fruits kumbe kuli bijja ku ntaya nabalangira ali bakuika nibananka niba mukyala nimbaza nimukorawo akaba akulirire muho myaka 5 plus ningeyane mpepeta ali senkanyani ali sikugenda genda mulimu okaba process bino bya facial bino why practicing aga mu Uganda ne bikukolera ala abantu abandi obonyajwaire products zino scrub bikiebe cleanser ate fruits sekinyakozere nyazi replace products nkazi replacing na fruits yes buli kimu scrub nte kiba kijuma kyoba kintu kekiri organic kusagena mu scrub kagena kuzoa ninzura sido avocado ningisomaho ninkwali sati no bunyasomaho ganyahandika gana notes bulomnya tunga go opportunity internet cafe so ati nyatunga notes zange zijuire nisakuemera ninsomesa nyagenzere Kenya nguire ngweriro nu kugenda muri mwakaba mukazi mutito kugenda muri makenyi nikatemagana kati ba mugamba omuyindwire obonka mukola makeover isoke ijukana kati befa nindeka ne mupepe ye isoke
ni mupepe ya yono bimanyire hati isoke face yes nindeka ne mukukolerawo facial enkanya nyaliza abaire wa poteya kugenda kweka mulimu in fact naibo obuyagalukiro obuyananke byaturuke mukisiika agamba nti tukeiregeira asubuhi tumaze kola buli kimu kyona boom nomugamba yiye enkanya nyazigira naseka narumba mulimu nyenka sigara kugenda mu nkubo nkabuli hamuona Alice okweseze Alice you young you look young nagambe mbungisize gomu na Uganda nti nangwa mulete obo boss ati niwa kugamba akulira wona bamulete mulete atakungamba ati nyeka sabangamba kanto inaujja ku meeting I could make sure that in this smart and presentable nkuoleka kiki kingi akukola kingi akuconvincing okole akurole nzoka gambe malo muntu najja kikola skini checho kurora unkozero wenyini obo office yinkutaha mu bwagu gabantu baina ma offices kugambire bakanyikaza hali ka chips nyakalya na kasoda baleta fruits ango kusa kunkolera ono nti ndabira muni bagitumye na agigura na agiteeka nekane mukoro mukazi na aleka na yaka Suzano bwabiyaka kiri bamutaka Suzane bamutaka ne ibarandi yebelu na aleka na kana ngambo manyiri ngenda kuawo ngigyo niwo kuma sente zingazo ogya kucharginga abantu awajja kutamu kubiyego bakwenda kubakora ane nyikara na alisi wange nituwera mura nti tuteko zingante ni wakabazimanyi ezake tuziteka zitwateiro nekani nkukolera abakaikuru baali iwe sente nifuna akasente aho ke nkusindikaho omuka within few days akasente utandikire kakwata nkakwata misenda wakati kabacharginga zali silingi bina ebya Kenya yeye ngi zingana tingejuka kulimba tiki zikabanko mitwaro banka esatu bena waja turugayo mukiro kimu nokora abantu nkabalinga mukiro kimabo kwati bayijaga nyakwaga abantu nka 10 10 of them akwanga nyina speed kuminda yes ningaruka ningaruka muka ningura bintu kuyamba alona ku wakurazi yes kugura obuntu mbandao bosi wo mwami wo munjo nagamba leo mna Uganda ne yayiziro wango embalabe zino takuirora tibakunyunga ntange kwandara nairo owakunyunga ka permanent secretary wa minister wa biki ali munene mu government yes ni bajani bantabara na emotoka nizibuuka nitugenda bagire mbo amulolongo bamuki tugenda komba mubananga mbalodi ni mukoraho mukaza akahunira genda kunanka nti ne isoke musibire bujoga jogoli buswaswa bulao design nangamba Harriet tutandike saluni yana saluni ala kugamba gitandika nkako giteka kolu mbagai yana balodi nampangisiza mu estate bagita Jamhuri estate okulangeni kugenda ni notemba yes obo ole yakulesere warata aliyo kurungi we are still communicating akwani tingia kwa ukana na bana nitunanga saluni nangamba ati munji yogya kurara musonge kyoka kwena nikyo tukagura akigura kitekere munji ya mwana wa TV mwana wa biki nintandika kora ninkora kyonka barabe bahura muga jealousy obwensonga abahara bono akabaina abana bakama kusoma balaba ikali tibaina mirimu tibakwenda kora bana abagayi otatekereza kubibegesa bino of course nyendaga kubibegesa musonga kabaninga mukyala tuikale nabo tukole nabo
abantu ngabo birina okusilayinga batakubyenda yes bali amasimu all the time so obwo bagahambuka nikibabiyiza kwenda kubatwalawo nyina waabo Abanayuganda kitumanye kubaye hostile we don't know so hataawo omwami ono akuyaho esimu ngulwanagana muterere kumanya abaana paka onyabaye ni strugglinga muno kumutunga omwami omukunu Uganda nyamuserulo omuli mu Kenya nyasaba ogwo omukyala bosi wange nyamugamba oyinayo omulimu ina nkuroro ina companies nyingi ibanya akasomera bya marketing biki nyamutera sieve nangamba kale anyway yija oleko setolinge kurungi ayije olete family yo nti okumusaswa zinga nti nkumwaka mukichweka nyagamba Uganda bena akora no musente za Kenya zo sente nyingi muno so obunyayizire nkaja ni ganyoki amakuru nabiri byona mbyebere byakuya masimu nagaraho nayo nagaraho ningaruka ni mugamba munaye ate omanyire kiti akangamba egenda okolole ete sente yokuli iyo yanga agenda kola yakangire egenda akanyagamba ekintu ekitali kituufu ekikulemesa omuntu akiyota inakubaho ebikyoli yayanga agenda kola nyamwegesengeze nyamugamba kale tugende nyowe nsere sente kangene nsere sente ngaruko like tukole introduction that is 2016 already 2015 actually 15 obono ngona kubukinga wewe and like antwale tuwerange manye nti ninalinda atanke kile owe haire na kasente katekamu iwe kusa kumage meyango go ibanyo taina nakanaka kakole kagonza ko muzayi akangamba mugabe tu abakazi murota okurwa nyoni nsaku kikole ekyo kagambo murota ako kakanda byakubi nyaga amali nte butula wetunulire nga bofanana nobo nkaikuire oburaire bukakutera te akora ngabangarukiro nayo oba akora nkaikuire okaikura kwa wakubina hanyuma y'emyaka 10 nenga I know alo nyagamba omwami ono kale nyakwato mwana nyagarukayo abana balinka abana bali mukiya bali nawe wakagamba kwenda kusigaza abana barolere nyengende enkole so onyagarukireyo era still nanko omuzeni go gumugo kuya amasimu byagana enda sente nibo nagigarawo tiyalinda ganto wewe sente ozitungiro bano okusima wapi nyachula nyagamba and I think arona abana arabashiki aba going through that namuna barakeyo a lot bakalika basajja hano I'm telling you ekyo kibaze mirundi giona it's true sonya hura maliko nimpula nindumu omutima omusajja nkumwenda nindula nkumwekasukaho oba ina omwinamu abana tata wabana nimpulenga kule batu bitakunsemezi sonya ikara nyakora munange ni Facebook eno ndi bakweta kola enkoko beba ne kusoma nanyenda nga kusoma kuboja hati nda Facebook nkuteka bulikina nkire obo Kenya bantu ena bagieta Kenyatta International Conference Center KICC abali bagenze Nairobi place egyo mugimanya bo kwa abantu abakiro obwingi kuika Nairobi ayenda ikeo it's a nice place president ni ha meeting aba ministers nankeze zili very important nozika ndakwika akasumi erinkanka ngambe kakororo oyiro eno bakagyombeka inewe etago ginako usagigogolinga it's really nice so ole madamu unyakozero omulod
permanent secretary ondi hatono wa BF Sumon attack holding it was like a conference baitu nege kuikaza like South Africa, Nigeria, Tanzania bona nibajja kuizira kunanka Kenya bakomere ku facilitating about beauty and that's so it was Harriet mu conference from Kinubi orujunguru okuruweka kasana mbantu ku Rubazo rwali rwebitegene mali rwali rwebitege iyo manyire omayeko kikumanyisa kugamba nti atoteekateeka olujungu olugya kubazibwa abantu abeesoleza bamahanga ako guno gimeru lukubura n'obutiini ora basajja balina munanka kyongo kaba omanyirire kwemera mbantu mukwanka bamanyirire but I used not to give speeches but now this one was like presentation inakusobora your very first time my very first time ekyokujuwala nganya yetwikire emigugu gyange gyebigawuni emivumbo gyange nyagirese hata omunonya kayiro obuntuntu obutematemere babweta butematemere nonya kayiro omwo orujungu runota muno nyahandika bakakingamba week like a week before nogamba wa practicing nyararagani ndora mundabirwamu ni soma bimpandikire ningamba ati bino bya ijiko orujunguru inakuba rutali muno simple kandi inakozesa muno muzeyi akabayangambire to inakozesa muno rujungo uri very hard tukakura kale nakigamba ganto oboba no speech to oba presentation tokozesa vocals okoro rujungo ruli simple lukuba nti lukukengeka baitu kandi lutaba munoki so nkamanya ikakasumi ijuka ebinkusobora ninyo abimanyi avocado seed busagimanyire busabera kikikiyerimu ninyeme nkagenda kumini nyesala kulungi dress yange nkakrashinga yellow and blue and then hansi red babika byamaro nye kuli bakandula ndi nanga I know baitunga ba smart just to know kyonkati nkwenda sabiti eno tukange hano tutandikiraho sabiti ekwijja abarozi ba Kitara TV oruganikyo runo ruraira rugendo rwa Harriet ruraira kyonka sabiti eno nkwenda tukange hano anda sabiti ekwijja tutandikire ha conference egyo yenyini bike byabalize panike kabeta bike byarugire mu conference egyo oina Julius Shomuhendo musajja muliso omwe haba moli antekaniza Orubazo lwa sabite nebiro kwezi 19 kya mukaga kino anda nkwijukizaho Obunyoro Kitara convention ni mwami wa ugambira kuruga mu America genda bya part oli munyoro genda obe part of Orunyoro Kitara convention ebyo kwezi kibanza mpaka ebyo kwezi bina July if you want to sana kuandikira invitation tukueta nikikwangwira okufuna visa ogende obe part of this Orunyoro Kitara convention bajja kuchwanza habyo trade tourism ebya bintu bingi muno ijo mixingo mingolinga babana mbaleta bana banyoro binyi bakoliza abana heru ni babatamanyanga ine ni babatamanyire byo buhangwa bino mubalete bamanye byo buhangwa bino so that bakenge olulimi rwabo bakenge byo buhangwa bya Bunyoro hate kanzo Orubazo kwika utayita na musabite kwijja sabite kwijja era mujja kushwa tujwaire tuti mutekanize no Orubazo habo kwa tujja kubantu ongera ntongana mbe tukangire sabite mubai Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.